What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka District Medical and Health Officer West Giant Hills, kelas dang ya kajingalap kebatip kung kaswast nari Sashakt Parivar Abhiyan campaign hapo ka district. Ya ka ni kajingalap ni campaign la pleda umentri katran ka koi kya umawailat miki shila ha kajingalang kabalalong ha MCH Hospital Panaliar Juai. Ya ka ni campaign la pentri kam habaro ko wekari na du khatnyo tarik nailur hadu artri risau da ka ba pen jingmot ha ka ba pen klanya ka koi kya na ka benta ki kentei bat ki kena habakren ha ka jingalang uma wailat miki shila uloong baka jala Meghalaya kadai ka bajutip kum ka matrilineal society lani ka jat bin rio ha ka ba ki khun ki shim jat na ka kmi baka jingburam ya ki kentei ka long na du ki por hendai hentai ula pen shlori ki kentei ban leche ki jaka sumar ba marjan ha ka por ba pelong ya ka jingalam khnang ban yo ek jingpei punya ki dawai ki jingbam ba kongsan na lor ki wei klemdan kam jingsiu ka Vivo Tolu Kezo IAS SDO Sardar West Giant Hills kum ka simbot kongsan klakran halor ka jingade ka ba kongsan hapdeng ki kentei ha ka koi ke kya da ka ba ong ba ka kentei ka ba koi ba kya kawan ra ru i ka long yeng pat ka imlang sa lang ka ba klan kalak do ba ka ni ka jingalap ka ba ple jingmod ha ka koi ke kya ka jingbam pat ka jingpuli ka long ka ba kongsan bha na ka benta ka jingbha jingmet chung ki pateng banwan bat kalapen shlori ki kentei banya shimbenta shirhem da ka balet che ki jaka sumar ki bajan tam jongki banyo ek jingpet benya batla jingada ki babiang kami tok kubor ko engkam ha kodeliang yung prime minister yung i de launch negasi te ngulumala kajak ngakwa pengenmu dia i bilang baro kam inong chong chnong yung state Meghalaya baro wa kat ni tamalai ke por daman gede kela i ke state Meghalaya kauman kat ni kam bini jet program hejing sekian to i mani ke exam beri ne ba la dapat pi ke state ke yogi la ni hawaro ke India baro kobi ke state Meghalaya to ke state waduha Meghalaya don hi wa hado negasi ina e jadi cikai nang e jadi cikai ki berundang ini ya keramgi ya ketika woman empowerment Henry e empower lapaya di manbe nado ipor yong ima ki wok yong i ki beremi baca i betan kamu tibi i waro to ka property dan ni kau apa ketika jingem ke yogi kamu jadi kasih pernah tok lai ko chicken kai dan penyu to ide empower chwai the able chwai ya ki man pe kamu ni hang ni ke cukup tidak kata yang kelam di woman empowerment kata yang kelam ini bentar ketika women's mau ketika safety for women ini bentar ketika bontek program Henry ina do ipor yung chwa ida man lepai ketika jagbru kawa burok kawa ebor yang man ri mana jo ipor man go snyausi tam la dapat one i haki data haka numbers you were born tam you were yak ki man be ipor ka kon ka mother mortality rate to dan kini isnem you were dep ko chwa wan ka sarkar MDA ke jingan nam nusa konrad to ke Meghalaya ko tampatnya ke national average to iwo bondo iwo yak iman bayi porokan heju ipor le kaya ma infant mortality rate ito iwo haido above the national average heavy liang perkat ito iget sa grupo burom tambi iman bayi tang heavy liang pa ito ada pa yun ni numbers kidata siya si uyo to iman bayi yung ido giye mense ni por bayo oh, ni wong to duko bigat positif, cibon ki idau. Henry ngakam ni kesini,
Kamu may pini siya osteopan negeri program siya kita mo siya sino you to kamu ngajak guru cisin ke sini ya anu ti ne benta empowerment of women kat ni na cha direct in po central to hab le ini program mana mo siya si tanay tay daw ma apilo ya pinong chong yung state pro to le yo ay kamu ni program go pen mo yang isa cisin ye jing yang kan yong ichat ikia yong man bay diba kamu ini to man bay o klan kam ta ma gajat guru yong i o pa i to de burong rakhya dalam kor yong di man bay pani man pa tanay day daw o khya dalam kor ang kam le ik man bay yo ni men pa ko chat sarkar da bung kre ko yigi program na do man tu ke sni khat nyao tarik yong new bana hidup ka tarik especially the focus ke kamu kan di area. He will test. I hope kamu ini dan most of this are free of cost. Kamu kena, ye you like kamu ni haki civil hospital, MCH, CHC, PHC, kini urban and wellness center, sub center, haki chenong, haki kau yang ibu jantam. Senyap halai tu check eladi. Ngakar pada iman base, nyab halai, dek check yeladi, kenang, wah, kamu ini piau cai yang nampi, mana cai yang nampi, yang mana ke yang persen yang piau kenang. Tengah kut kebayang, yang kejengit kerelang, nado, ki government institution, ki dorbar chenong, ki village health council, ki ME dar chenong. Ngawa pilih ki o chimkiari ke kam dia kita pada emijar ki chnom to ki grassroots ki asha ngakar pado yo chimkiai ki krelang nang wa kani ka program wa launch ni yo man go chom. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.